Očigledno da priča moderne arheologije i historije o tome da su primitivni domorodci uspijevali da ove statue teške 100 tona prenose sa lakoćom sa jednog kraja otoka na drugi, zapravo nema validnu osnovu. Ovdje je primjenjena tehnologija za koju mi danas ne znamo. I zapravo ovo je možda najveći dokaz da je upravo na ovom otoku se odvijao jedan prethodni ciklus ljudskog društva i daje nam jednu potvrdu naših nastojanja da uđemo u trag tim izgubljenim civilizacijama daleke prošlosti. Evo nas u jednom motorcu iznad doline Nazca u južnom Peru. Ovaj kameni blok iza mene ruši u parapančad modernu arheologiju i historiju. Zbog čega nam je bitno Rongo Rongo pismo? Legendarni Machu Picchu. Od mnogih misterija koje su ostale iza nestalih civilizacija iz davne prošlosti, jedna posebno privlači pažnju istraživača i arheologa. Na južnoameričkom kontinentu, između visokih planina Anda i Pacifičke obale, u kamenoj pustinji Perua nalaze se čuvene linije ucrtane u pijesak koje su u svijetu poznate kao linije Nazke. Na površini od preko 500 kvadratnih kilometara kamene pustinje, nepoznata civilizacija, mnogo prije dolaska Inka na ove prostore, je uklonila vulkanske stijene i u pijesku iscrtala biomorfne figure životinja, biljaka i ljudi, čija se veličina kreće od 25 do 275 metara. Osim ovih figura, u ovom suhom i za život nepodobnom dijelu svijeta iscrtano je oko 300 geometrijskih figura kojima dominiraju trapezoidi, trokuti i spirale. Neke od njih se prostiru desetinama kilometara u izvanredno preciznim linijama koje su izvedene u jednom potezu, ali čiji se oblici jedino mogu ispravno uočiti ukoliko se posmatraju sa visine. Nalazimo se na osmatračnici sa pogledom uprtim prema Nazca linijama. Kamena pustinja u kojoj su ucrtane glave, likovi, ljudi i životinja prije toliko hiljada godina. Sa izgradnjom modernog puta Panamericane lijevo od mene, koja spaja sjever sa jugom kontinenta Južna Amerika, mnoge od ovih linija su nažalost uništene. Ne samo linija, već i geometrijskih oblika. Zahvaljujući Mariji Rajhe, one su nakon toga ostale sačuvane i u arheologiju je uveden novi pojam geoglifa. Preovladavajuća naučna teorija o nastanku ovih zbilja savršenih linija u pijesku kaže da su ih pravili pripadnici naroda nazvanog Nazca, koji su na ovim prostorima živjeli između 200. godine prije nove ere i 700. godine naše ere. Naučnici su do ovog zaključka došli na osnovu nalaza keramike i alata koji su pronađeni u ovom regionu, ali koji nemaju direktnu vezu sa samim linijama
i koji su mogli pripadati narodima koji su na ove prostore došli mnogo vremena nakon što su linije bile ucrtane u pijesak. Postoji veliki broj drugih teorija koje pokušavaju objasniti ovaj kompleks koji je od strane naše civilizacije otkriven tek 20. godina prošlog vijeka, kada su figure prvi put primijećene od strane pilota koji su letili iznad ovog regiona. Južni Peru, Nazca i u novije vrijeme Pulpa linije predstavlja jednu svakako od misterija ne samo u ovoj čudesnoj zemlji, već na čitavoj planeti. Nazca linije su vidljive samo iz zraka. Drugim riječima, oni koji su ih ucrtavali u ovom vulkanskom kamenu imali su tehnologiju, imali su takve načine da iz zraka posmatraju ovo tlo. I zbog toga su one po svemu misteriozne. Tek kada je čovjek početkom 20. stoljeća sa svojim avionima uspio da se vine u zrak i sa nekoliko stotina metara spazi ove linije, onda je krenulo i pomno poučavanje ove misterije. Motorcu iznad doline Nazca u Južnom Peru. Ispod nas su čuvene Nazca linije koje se nalaze ucrtane u kamene pustinje Južnog Perua koje se zovu Pampa. Pustinja Pampa je najsuvljiji predio na planeti. Hiljadama godina nema značajnijih kiša. Način na koji su pravili linije, podigli bi vulkanski kamen i ukazala bi se svjetlija površina. Ukupno je preko 300 geometrijskih figura i oko 70 biomorfnih i geomorfnih figura, životinja, biljaka i ljudi. Njihova je dužina od nekoliko metara do oko 60 km. Linije Nazce su u popularnu kulturu ušle kroz teorije švicarskog autora Ericha von Däniken, koji je privukao svjetsku pažnju sa tezom da su vanzemaljci autori ovih figura. Po njegovim riječima, trapezoidi su navodno bili piste za slijetanje njihovih svemirskih brodova. Za jednu od figura je tvrdio da u stvari predstavlja jednog od tih posjetilaca iz dalekog svemira i ta figura se i danas naziva astronautom u svim turističkim brošurama. Naravno, Danikenove teze već odavno niko ne uzima za ozbiljno, no istina glasi da još uvijek niko nije dovoljno dobro objasnio njihovu svrhu. Jasno je da biomorfne figure prethode onim geometrijskim, jer mnogi od trapezoida, trokuta i spirala presjecaju likove životinja u pijesku. Ovo upućuje na zaključak da su linije crtane u dvije faze i da je, suprotno logičnom razmišljanju, prva faza bila naprednija u odnosu na drugu. Libera línea de Nazca 679 para Pampa. Hola Chiqui, buen vuelo. Te hablaba, brother. Jedna od najpoznatijih figura u pijesku, koja predstavlja pauka, vrlo precizno prikazuje pripadnika poznatog roda pauka koji se zove Ricinulei. Ovaj rod pauka se nalazi isključivo u nekim dijelovima amazonske prašume i prava je misterija kako su drevni crtači u pijesku Nazce došli do primjerka vrste koja živi na prostoru sa druge strane Anda, udaljenom hiljadama kilometara od njih. Takve misterije su uobičajene za Nazcu, jer gotovo za nijednu od ovih figura, izuzmemo li možda kondora, ne može se reći da pripada životinskom carstvu ovog regiona. Figure kita ili majmuna isto tako ne pripadaju životinjama koje su i koje još uvijek žive u uslovima pustinske klime kakva vlada u Nazci. Posebno pitanje predstavlja i veličina ovih likova koja naprosto oduzima dah. Figure kolibra i pauka, na primjer, dugačke su oko 50 metara. Kondor se proteže pustinjom u dužini od 150 metara, a gušter, čiji je rep danas presječen autoputom,
dugačak je nevjerovatnih 200 metara. Sve figure, kao i geometrijski oblici, izvedeni su na isti način, pažljivim izvlačenjem kontura jednom neprekidnom linijom. Nazca linije, Južni Peru, evo nas na aerodromu u Nazci. Ovo je mjesto gdje se svakako dešavaju najveće misterije na ovoj planeti. U novije vrijeme osim Nazca imamo i Palpa linije. Riječ je o oko 70 antropomorfnih, geomorfnih figura koje su ucrtane u vulkanskom kamenoj pustinji u ovom dijelu Perua. Naime, ovo je najsuvlji predio na planeti. Vulkanski kamen veličine ljudske šake prekriva ovu površinu, pijeska nema, vjetra nema, kiše gotovo da nema. Svaki 10-ak godina padne po nekoliko kapi i ova klima je nepromijenjena u zadnjih nekoliko hiljada godina. Drugim riječima, oni koji su ucrtavali linije u ovom području znali su da je ovaj teren takav da će i hiljade godina nakon što one budu ucrtane te linije predstavljati poruku za čovječanstvo. Osim oko 70 likova životinjskih, biljnih i ljudskih, ovdje se nalazi oko 300 geometrijskih figura, trapezoida, kvadrata, linija. Neke od njih su jako kratke, nekoliko metara, dok su one najduže oko 60 km. One su laserskom preciznošću ucrtane u ovaj kameni predio. Od mnogih naučnika koji su svoj istraživački rad posvetili objašnjenju svrhe Nazca linija, najveći ugled u samom Peruu uživala je njemačka matematičarka Marija Reiche, koja je počev od 1947. godine pa sve do svoje smrti 1998. godine proučavala ove misteriozne figure. Njeni napori su doveli do UNESCO-vog priznanja značaja ovog lokaliteta i njegovog uvrštavanja u svjetsku kulturnu baštinu. Nakon 5 decenija marljivog istraživanja, gospođa Reiche je došla do zaključka da su linije korištene kao neka vrsta sunčevog kalendara i observatorije i da se pomoću njih moglo predvidjeti kretanje nebeskih tijela. Šta ove linije predstavljaju? Osim onih koje su očigledne kao što su životinjske i ljudske, čitav niz geometrijskih figura je zapravo bila zagonetka sve do nedavno. Pomnim izučavanjem prvo astronoma Kosaka prije 75 godina, zatim osobito njemačke matematičarke Marije Reiche, utvrđeno je da većina ovih linija ima korespondenciju sa pojavama na nebeskom svodu. Naime, izlazak sunca, osobito za vrijeme solsticija i ekvinocija, se može pratiti putem ovih linija. Kretanje mjeseca također na noćnom nebu može se pratiti putem ovih linija. Identična je stvar sa nekim drugim planetama u našem sunčevom sistemu, a osobito je bilo interesantno da se putem satelitskih snimaka utvrdilo da se može pratiti izlazak zvjezdanog sistema Plejade, kako se kreće na nebu i ona odgovara sa jednom od ovih linija. Drugim riječima imamo jedan arheoastronomski fenomen koji po svom dosegu prevazilazi gotovo sve što se nalazi na planeti. U ovom istom regionu Perua, u provinciji Pisco, nalazi se i gradić Ica, koji u svom muzeju krije još jednu misteriju kojima ovaj kraj zaista obiluje. U ovom muzeju nalaze se ostaci različitih kultura koje su kroz istoriju živjele na ovom području i koje su iza sebe ostavile tragove. O razvoju ovih civilizacija, s obzirom da nisu poznavali pismo, danas znamo jako malo. Regionalni muzej Ica u Južnom Peruu. Iza mene se nalazi nekoliko lubanja koje su pronađene na obližnjim arheološkim lokacijama. Ono što odmah upada u oči, to je razlika između ove dvije lubanje. Jedna očigledno pripada Homo sapiensu, današnjem čovjeku, a druga prikazuje lubanju koja je jako izdužena. Sem gornjeg dijela na lubanji se nalazi još nekoliko razlika
u odnosu na građu Homo sapiensa. Da li je ovdje riječ, kao što oficijalna nauka tvrdi, o deformiranim ljudskim lubanjama koje su nastajale iz etničkih i kulturoloških razlika, ili je pak riječ o vrsti koja ne pripada inteligentnom čovjeku? Ukoliko je ova druga opcija istinita, onda bi možda mogli da budemo na tragu kreatora Nazca linija te kamenih šuma koje se nalaze u ovom kraju. Kada se postavim pitanje koja je to arheološka lokacija na planeti koja bi meni bila najprivlačnija zbog svoje misterioznosti i zbog toga što ne nudi nikakve odgovore, moj izbor bi pao na Markavasi. Potragu za izgubljenom civilizacijom crtača linija Nazce nastavljamo u istom regionu Perua, ali na mnogo većoj nadmorskoj visini. Posljednjih godina u arheologiji se sve češće pojavljuje termin kamena šuma, koji predstavlja pokušaj tumačenja kamenih formacija koje podsjećaju na životinjske i ljudske figure i obično se nalaze u teško pristupačnim predjelima Južne Amerike. Jedna od takvih lokacija se zove Markavasi i nalazi se na platou Anda na visini od preko 4000 metara. Za mali broj naučnika i istraživača koji su posjetili ovu lokaciju, Markavasi predstavlja pitanje na koje još uvijek nema konkretnog odgovora. Gdje neki od njih vide figure u kamenu kao ostatke izgubljene civilizacije koja možda datira od prije nekoliko hiljada godina, drugi vide samo formacije lave kreirane erozijom. Ovaj trag u našoj potrazi za izgubljenim civilizacijama nikako nismo smjeli propustiti. Zahvaljujući ovoj visini, ovdje su vrlo brze mijene sunca, oblaka, oluja. U svega nekoliko sekundi od sunčanog vremena, gdje je sunce u potpunosti osvijetlilo ovu figuru, dolazi oblačno vrijeme koje nam vrlo jasno ocrtava jedan lijepi lik na samom kraju ove statue. Kao što se može vidjeti, brada, prate lijepo ispupčene usne, nos, očne duplje, čelo. Ono što je posebno interesantno, to je da se sve glave ne mogu istovremeno vidjeti. 15 likova možemo da vidimo za vrijeme sunčanog vremena. 2 samo uz pomoć mjesečeve svjetlosti. Imaginacija, perfekcija, savršenstvo, umjetnosti, drevnog graditelja ovdje je došla do izražaja više nego na bilo kom području planete. Vjerovatno najpoznatiji istraživač misterija Markavasija je bio peruanski arheolog i istraživač Daniel Rousseau, koji je nakon studioznog dugogodišnjeg istraživanja ovog lokaliteta došao do zaključka da ove strukture moraju biti mnogo starije od svih do tada poznatih monumenata napravljenih ljudskom rukom. Nalaze svojih istraživanja Rousseau izlagao na naučnim konferencijama širom svijeta od Mexico Citya do Pariza, međutim, naučna zajednica nikada nije prihvatila njegov rad i u naučnim krugovima njegove teorije su često ismijavane. La casa de Dr. Daniel Rousseau. Ruso, sí. Daniel Rousseau. Sí. Mm. Casa del doctor Daniel Russo. Sí. Nalazim se u Markavasiju, misterioznom arheološkom nalazištu u središnjem Peru. Ova kućica iza mene bila je prebivalište čuvenog arheologa doktora Daniela Rousseaua, koji je proučavao ovaj kompleks kamenih statua skriven daleko od očiju javnosti. Doktor Rousseau u jednom naletu proveo čak 4 godine ovdje, daleko od civilizacije. Vjerojatno je to bio najbolji način da dođe do onih informacija koje je mogao dobiti samo živeći u skladu sa prirodom. On nije jedini usamljeni arheolog i istraživač koji je čitav život posvetio ovakvim nalazištima. Marija Reich u Nazci, zatim dr. Poznanski u bolivijskom Tijuanaku, a ovdje imamo Rousseaua. I njima je zajedničko to da su došli do zaključaka koji se kose sa oficijalnom arheologijom i historijom.
Nakon dvodnevnog napornog pješačenja po peruanskim Andima na visini od više od 4000 metara istražujemo oblast Marcavalsija. Trenutno smo u oblasti koja se zove La Fortaleza, tvrđava koja je u pozadini iza mene. I koliko je god figura monument čovječnosti sa svojih 25 metara i sa nizom ljudskih likova bila vrlo upečatljiva, dotle ova dolina u kojoj se navodno nalaze desetine likova ljudi i životinja isklesanih inteligentnom rukom za nas nedovoljno uvjerljiva. Doduše, do mene je profil čovjeka, nos, usta, brada, čelo, oči. Međutim, isto tako ovaj lik je mogao da nastane prirodnim djelovanjem erozije, vjetra. Čitav niz likova u dolini podsjećaju na određene životinje, kornjaču, možda i dvogrbu devu, zavisno iz kojeg se ugla snima. Također u dolini imamo još nekoliko likova ljudi. Sigurno je da pod igrom sjenke i svjetla možemo dodati još dodatne likove. Tako da u ovom momentu ne bih mogao definitivno zaključiti gdje prestaje rad prirode, a počinje rad čovjeka. Ako nas put na Marcavalsi nije uvjerio da smo na pravom tragu izgubljene civilizacije, nadali smo se da će nam sljedeća lokacija pomoći da nađemo neku nit koja bi povezala linije Naske, anatomski čudne lobanje naroda koji su živjeli na ovom području i enigmatične strukture Marcavalsija. Parkona je malo mjesto koje se kao i Naska i Marcavalsi nalazi u pokrajini Ica i koje također ima svoje kamene šume. Gradić Parkona u južnom Peru. Ova država je u arheologiju uvela novi fenomen kamenih šuma. Na 3 lokacije u Peru nalaze se mjesta Parkona, Marcavalsi i Bosque de Piedras sa navodno desetinama kolosalnih kamenih statua. Ovo iza mene bi trebao da bude velika gorila. Sa moje desne strane dosta se jasno razaznaju obrisi kornjače sa glavom, sa oklopom, sa nogama. Ukupno je 10-ak životinja koje se ovdje prema riječima vodiča nalaze. Uz ove dvije, na vrhu ovog uzvišenja se nalazi zec sa pogledom uprtim ka nebu, s tim da moram reći da prije nekoliko godina kada sam bio ovdje, lokalni arheolozi su govorili da je stvari tu riječ o čovjekovom licu okrenutom prema nebu. Izgleda su među vremenu dogovorili oko druge definicije. Zatim imamo morža, imamo foke, imamo iguanu, imamo majku sa djetetom, imamo glavu lava, imamo nekoliko dijelova gorile. Postavlja se pitanje da li je zbilja ovdje riječ o ljudskoj imaginaciji koji u eroziji kamena nalaze figure ili je pak riječ o superiornim bićima koje su klesale ove životinjske i ljudske likove u dalekoj prošlosti. Rezultati potrage za misterioznom civilizacijom iz daleke prošlosti do sada nam ne daju nikakve uvjerljive argumente da je ovdje riječ o radu ljudskih ruku. Naprotiv, sve govori u prilog da je zapravo priroda u svojoj perfekciji uspjela da izdvaja ove figure koje nas asociraju na one iz ljudskog i životinjskog svijeta.